Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka komiti jong ka yeng dorbar tauan ke jela ka badai pet ya ka environment ha ka arpo praterik urumpang arjar arpo kalalum ya ka jingelang bat khot ya ki head officer jong ki tanat sarkar baper bat ru ya ki bor sipai ban ya kren ha ka baye dei bat ka jing penjabo ya ka wa sirpi ka Elephant Falls bat ka pung yam Haga bayi day bat kani ka Meghalaya State Pollution Control Board kala IT ya ka kaifot jong ka syaka komiti bat lasiem ba ka day sipai lingsun bat ka tanat Animal Husbandry and Veterinary ki ba pentu ya ka jabo syaka Elephant Falls kumta ka komiti kala batha ya ki sipai bagi day ban sna mardor ki nala ni ki pain khana ki ba biang bat kala kenturu ya ka tanat Veterinary ban sange mardor ki jimpentu jabo syaka ni ka jaka jengok kai bat ka komiti kala aipor ban pendep ya ka ni ka jimpatha hapo shibanai. We have called a number of departments, right from PHE, Water Resource Department, Forest Environment Department, Meghalaya Pollution Control Board, the Commerce Industries Department, the Urban Affairs Department, the Shillong Cantonment Board, represented by the CEO, and the Air Force from 7 Mile. He also attended a wing commander and another major in regards to the pollution of the Elephant's Fall and the pollution board in regard to the dumping of garbage at the ocean peak. So each one of them, the cantonment board and the Air Force, have taken very positively to the direction by the committee, and then the observation by the Meghalaya State Pollution Control Board and the Central Pollution Control Board. So they will inform us that they will respond positively to the recommendation of the board and to the direction by the committee. Also, we had a meeting concerning the pollution, the silting, the dumping of garbage will ultimately land up in the Indian Reservoir. So everybody were here, we have shown them the documentary, we have prepared how the Umyam Reservoir is during the monsoon months, and how is the position immediately the rain receded, that is in the month of January and February. And then we told the MSB officials from the power department also that to accept the fact that the reservoir is highly silted, not only with silt, with garbage, and then think of a solution so that everybody will join hand to have a solution to that problem for the future of our generation. And so far the meeting was very, very successful, and everybody has taken it very positively, right from Air Force to Shillong Cantonment Board, to CEO, to the Health and Family Welfare Department, to everybody. And we are very, very happy with the outcome of today's meeting. Dan ia nak terhenti kamtan ke Laimer University ni iwang step dengan janggit kipas bagi kali drop lagi kali yo ki tu beli sedang dibayang aduh ki babot ki kali nadien ro ki maklah sebenarnya dia kali nila banjur hata pollution board but kunjur ke transport department dan police department ki dia ban mamat ban pensange yang ni ke jing kawam yang ni ke jing pelaj sedang bayang nak kini kali kau dia nilai keren angkat bagi police department ba kita bagi pensange ya kita kali kiba don horn ki kumakte pergi air horn ki jing pempa ki horn kiba jam hadu kata ki Bombay ki horn kawan lang bakali na company dia kata kalau persya kan jangka Meghalaya Motor Vehicles Act
halor kata lu mila tentu mila banjur ya ke police department bagi ke transport department bagi bahkan sim action ya kum gitu ki tata sumo dan ki bos dan ki kali kamai ki ba penpa ki horn ki bang ni khot aktif hari air horn kita kilong ki achievements jumpa meeting tata sengi but nanta chairman ila banjur halor kajing kumlo bakilum alane ki dispose ya ki biomedical waste the chairman ilabu ejikali ha health department but kunjo ha municipal board de ni sonto ba kini ki hospital sarkar baro kumalong ta ki kimdon tamte incinerator agbong incinerator kalong ke kabama ba yaki biomedical waste naki hospital kumjo yaki ternia lane yaki drip lane yaki we ki bio but non bio biodegradable waste yaki ni nila maham bakin rep makan pakal bade ban thang ya kum kita ndrei kabasungsi kalong nakalian kasarkar harus minta kimpaklah Sina tang tu ini incident terlalu. Dan agaknya Urban Affairs Department, Principal Secretary, BP Walang, mula I commitment ba apa ipor ba kendiat kinle yang bagi mandle kin set up ya ka incinerator hangte apa Martin de kenamba kini ki biomedical waste ki ba mi ki hospital ba kamu kinle ba thang kumbalang mentah kita hiba medical waste ni solumo ba kira na ki hospital bala let belum da ki kali jong ka municipal board bat nanta ki shutep bat hapo ka khando hapo marten te ka jingtep hapo ka khando kalong ka persya ka an khamtami ki ba medical waste andre ki dei ba ki le ba de bang thang ki nama ka daw haba kitap haba khando kabama talong ba andas lo lasai lese katu kejakhlia kalau kanjer haka kanja ka kejakhlia kawan mi naka khando de nama ka daw mira mahamjur naka committee jungi ya ka Urban Affairs Department ba ka de ba kan sina ya ki incinerator immediately mira review ro ki hospital ba ki de bakindon ya ki ETP effluent treatment plant. Di kumbang itu mengi janbaro ki hospital private ki don ya ki ETP joki nangta ki hospital sarkar ki labon ki labon de niyo ya commitment naka health department ba mentau stem ki penrung katbala bat sa kita ki PHC CC badan state away ba ki niyo no ya kata ETP ki influence plant. Nilai keren atam ya kata garukom bread nyut lan keren yaki biomedical waste akan mau seram CHC. Ya kani ke komplain lawan lebah ki kubor anda lap tika state pollution board kelale semua jurip. Bat nilap mentah bah ke action action na health department kilati ya ke teliu ban bread ya kita ki biomedical waste. De Namanya syakmat ni nang dia syuk kiwe inspection report jangka state pollution board kalong baka pensisya ba ka kebajakhlia kami na ka eastern air command ka tu sya ka elephant falls ba kumju na ka veterinary department bakiri masih siliang baki eastern air command ka kebetul kebajakhlia jong ki masih bat kumju kejing jakhlia kami nantu katu sya elephant falls nakalian ka komite ila mahamjur ba ka Eastern Air Command kadai ba kan mormot mentah marmar ya kita ki nala lane ya kita ki soap pits lane ya kita ki toilets ya ba ki pelai ha ke nala de nila aipor ki kurbashi benai ba ki comply kita ki barokan makin sepenting ya ke compliance joki sya kene komiti makilale
Jadi hadirin kata i chairman ila budin de ya kajing bread nyut madan pathar apo usyati. Ya kani ka complain lawan ra ke HMIF. Ke HMIF kalawan bu ya ka complain ha ka committee jongi ba keladon kajing bread nyut madan pathar hamte usyati. I CEO jo ka cantonment board i kom kendia ila pun shisha ba ila pun syayong ba ka de ila kubur ba keladon ku kata kajing bread. But ila airo ya ka commitment atau committee ba an khamno ya kata jaka berdua but amsha ya no bandit ban rednya amte umshapi sakawai kaba nilai shim ba nilai tai ham kasi kede aka jing jabo jomka wa umyam kawa umyam habang nilai inspection manswa prabanai manswa ni shem nilap ya ka jitut jom ka jabo naso shalom bat kabalang hangte apo kawa miam nilap ba kidon ki juti ki bitor plastik bat ki wei ki jekhle boro ki batlo hangte nila bancur ya ki officer ka MECL ba ya ka secretary of power department ba ki dei ba kin le AA marmar ya ban pun khoi ya kane kecing jabo ka miam nakalian jongki ila juba ba kila submit ya ka proposal ba ka DPR la submit sapo government of India ba kinyo ya ka scheme hapo ka Ganga Jal Mission kiom ba na ka Ganga Jal Mission ka ba ki renovate ba rejuvenate ya kiwa dan ki pungum ki kila submit proposal ba ki government ba kinyo ya ka pisah mentah Usnem bat kunjuk pendekam dari mesin lembaga Central Water Commission bakin pentrai haji pengkut ya kini kawa miam. Nakalian chairman bat nilai komiti nila sokia ya kini jabo jom kawa ongkra atau komisipi. Bat nila tentu ya ka Water Resources Department, ya ka Urban Affairs Department, ya ka Shillong Municipal Board. Bat kunjuk ka cantonment board ba kidai bakin submit ki proposal ani kan uno ka project kabang ini pengkhoi ya kawa ongkra kawa umshapi bat ki manjur bakin submit ya kum kita ki proposal ka government of India untuk yo ya ki scheme ban perak bisa pengkhoi nalor kata di chairman na budin ya ki industries ki badan hapo umiam bat apo bernihat kidon ki veneer sawmill ba ni nilai wan ba inspect ba nilap ba bon apden kini ki sawmill kila shupom pathari gidin ba kila wanra syaka karkhana jong ki ba orden kini ki karkhana orden nila mahamjur balada kimia kakum kaan balabo na sarkar de jese impan se ni hakam kerdat no ya kini ki veneer sawmill ila pan ye report maka forest department bat nila om baga forest department di ban pensisha nangno ki wanra ya kita ki din ban ai lani bakin ot hakini ka khana kila om baga plantation site kidon Hariboy district bat West Khasi district ndre ki kot kisna bagi penpau ke Shemba kau 8,000 ka praka kendai kita ki plantation area ki dek tang na Hariboy district kabang nimla angin nama ki sawmill tang ha umyam ki don humba arpo murid tuli ki veneer sawmill te arpo murid tuli sawmill lada ki wat dien mankasni te kumno nomba ka source jong ta ki dien ka dek tang na Hariboy district te nawar kata kadau nilabo ya kata jinkli ha PCCF but nila ongi u ko ai ya ki jingtip ki ba janai do ki ba tikena don nila bo sipo sita yo por ya u forest department bo monra ya kata jingtip lalu kata i chairman ila budin de ya ka jingshna ya ka setitang bat ka effluent treatment plan apo ka GNB Moplam bat nilayo jingtip na u principal jo ka GNB bat kumju ne deputy commissioner East Khasi Hills ba kajishina ka biang
dia mata awak kajing ya soy agreement bat ka company ka basinai ka ru ka lam yang dia nangit ba nangni syakmat ginum dan show kajing tu kong jakhya na ka JNB oplang syakawa miam ba syakiwa red lalu kata kedon dia ka proposal ban declare ya ka oplang reservoir ka natural wetland dia kani ka proposal tu chairman la banjur ba kalian ke department ke forest department jadi penkloy ban notify ya ka oplang reservoir kum ka natural wetland ka jingtmu jong kani ban declare natural wetland kadai ba ban yada na ka pollution jong ka balada nim notify ni ka oplang reservoir itien ba yo ka kelalong kum ka wa umiam ba ka tu lut ka jabo jawan na ka sor syari jaka lalu kata di chairman ila banjur ya ka treatment jo ka sludge ya ka jakhlia ka betul na ka oplang nanti na ka oplang treatment plant di kani uci pindina jo pici wang ba ka proposal ada pak de ngangit ka niti ayok ka supply ya kani approval ya ka sanction ki wang ba mencuba ina pak mereka poi ka supply niti ayok ka pak penrit ya ka estimate tenda ka estimate ka poi komba kandai klor bat mata ka don hak keti jong ka niti ayok ba kan sanction nanta nak lihat ke komiti ilaban jur ha mencuba nyo bunai mencuba bagi ong bangide bandon ka water quality testing lab hamne ashlo ka water quality testing lab anda kalau banjur ke komiti mata nak kalian ke sarkar kalau sanction ya kata ke laboratory but on book ya kene ke laboratory ante headquarters of the water resources department but kalau kamu ya ke China shen min sayo ban test city ban yo batit ke quality kalau kuno ni la ya butin de ya ke jimpulut ya kepisah kapala lumba ka order jom ka NGT committee ke NGT committee kala daka committee jom ka kala sanction kamba South Park lur tam tuka ya benda ka Meghalaya Protection and Restoration Fund and repeat Meghalaya Protection and Restoration Fund dia ni kepisah menta kala don hakati jom sarkar ke Northern Department kade ke Mining Department Hendrai haru menta ke Mining Department jom ke sarkar joni kampat le AA kalau ke ke jinglumo lunda kani ke komiti jongi ke khot menta asni ban hajir ya ke Mining Department lese ke Mining Department kan syutiat hai kan syubu khot ya kani ke South Park Road tengah di sisa kalau ke ai opener yang ni barok ba plan kani kepisah apa nado mono nado punai nado musim re ndang ilabu ega cinkli na secretary mining Mr. Manjuna ujuba uong ba ni dampan ya ki action plan na ki line department andang ikli na ki line department hamne na ka agriculture na ki department ki don kat mengasni ne onda duwe na plan ki bas noto ke ega jingmut jom kani kepisah ba kumno on pendon kam Emar punta di chairman bat mani ke komiti nilarai bat nila direct ya secretary ke mining and geology ba ude court meeting hapo sitayo bat ude ba un pensyai ya ka rukom pentrikam ya bisa bat ude ban court ya ke agriculture department ya ke forest department ya ke water resources department ya ke PHE department ya ke soil conservation department kane ke pisah nan subatai fi kadai kapisa ba ai ke NGT ban penbha ya kito kijaka kiba lati doyong demata kito kijaka ba lati doyong kilalom kijaka kiba mlong ban kunjin tu syo ka bam ru kami syo de namaka namaka da kane kapisa saus paklur la ai ban penbha ban mormot ya kum kito kijaka kiba lati doyong dekat lo kan cinta bahas sisa lada kila pendon kam
kam shuai ni bisa ban basubu kai apo ke state government dia nila aipor sitayo ya secretary managing geology or tip sakani ke committee ba pelong committee ba kunjuk de ba hakano urkom kitemu ban pendengkam ya ni bisa de hadir kata nilai keren de ya kijing dengkam ban sanction ke sarkar ya ke state pollution board ba kali ban sanction ya ki post ke state pollution board apa megalaya kalong telat adu kata ke manpower ki manpower kiba ngidon kam apa state pollution board kilong kiba dunah adu kata mereka kam board ba akibe ki state pinbay kung kakana taka ne Maharashtra ne ke Gujarat ki bianglur nama haka state pollution board ngide mandon ki scientist lakajong department ngide mandon ki engineering cell lakajong ngide mandon ki water cell lakajong kawai ke department ka pek benya ya kita ki benta ke menteri hamne posted juni kimshum yo ya kun katakalan tina ba kata naka state pollution board kilabu ya proposal sa sarkar but ni na bliang ka committee ro ni recommend jur but nimbo ya ka report sa government ba ka day ba ka sanction ya kini terus kenang ba kani the state pollution board ni kan effective and kan long a body that can guide